Kako podesiti u Wordu da nam samo jedan ili par listova budu horizontalni, a da ostali ostanu uspravni. Znači imamo neki dokument, dva lista prva želimo da su uspravni, recimo ovaj ovdje želimo da je položen, a ostali da nastave biti uspravni. Sad pazite ovako, da bismo to uradili u Word moramo napraviti neki kao presjek ili odnosno prelom. Moramo ovako tu povući jednu liniju i reći ovo sve gore iznad je jedna cjelina, a ovo dole isto povući ovdje prelom i reći ovo dole druga cjelina, a ovo što želimo da se položi je posebna jedna cjelina. Evo ovako obojit ću ovaj tekst u crveno čisto da znamo da hoćemo da je to ta položena stranica. I sad pazite ovako, odemo na vrh gornje stranice, znači zadnjeg dijela koji želimo da je uspravan i uključimo ovako na layout traci. Imamo ovdje breaks, to su vam ti prelomi i ovdje kaže prelom po sekcijama, idemo na ovo next page i tu se sad kao napravio neki prelom s tim da mi ništa ne vidimo, da vidimo da li se to napravilo. Na home traci uključimo ovo ovdje P, to nam P u stvari pokaže šta se sve dešava u Wordu, šta je skriveno, vidite ovdje ove linijice, to vam je taj prelom. A na dnu ove naše stranice ćemo napraviti još jedan prelom tako da odvojimo ovaj donji dio koji želimo da bude uspravan. Znači na layout, breaks, next page, evo ga, tu imamo drugi prelom. Pošto imam ja ovdje dosta teksta, ne vidi se, inače vam ovdje ispod ovih linija piše section, break, next page, znači taj prelom za sljedeću stranicu. Sad pazite ovako, da bismo ovu stranicu oborili, kliknemo na nju, idemo na orijentacija i landscape. Evo ga, oborila se ona, gore je ostalo uspravno, ali se oborilo i ovo ispod. To je zato što nam je zbog obaranja malo prešlo teksta. Sad to ćete vi lijepo uštimati tako što ćete, znači uz pomoć ovoga P uvijek vidite gdje vam je taj prelom. Znači ako ovdje dodajete nešto teksta, on će nam prijeći dole. Eto ga pošli nikako da pređe. Pa dobro, fino nam se ponaša, znači on zadržava prelom na toj stranici, sve dok previše ne stavimo teksta, tako da se prelom ne napravi na idućoj stranici. Vi sami odlučite, samo treba da pomerite ovaj prelom na ovu gore stranicu, ako ne želite da imate ovdje viška teksta. Ostalo prilagodite dokument onome što vam treba. Eto ga, prilično jednostavno. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na ovaj kanal da snimamo zanimljive i brze tutoriale o hardwareu i softwareu. Svakako podrška dobrodošla. Hvala.